Kani kadega Batisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balwan rasha pida ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Ka Meghalaya Football Association kan sa penlong ya Kalumpong ya lekai football bela ai kerteng ke Hero Dr. BC Roy Trophy National Junior Championship Arhajar Arpo ke bansa sedang nadu ke Arpo Pratorik ukelalingkot Arhajar Arpo hadu ke hendruterik urempang Arhajar Arpo ha ke jingya keren bat kilat patai kubor uba SCM ulai thu bakiladan khandru teli ki kenhon ki banya shimenta ha kan Kalumpong bansa penyele kai Hamadan jong ke MFA bat Hamadan Jawaharlal Nehru Kompleks Kabupaten Hapulo Shillong. Ha kejo kapor uba SCM ulai thu bak MFA kaladap jet ya ki kenhon ya le kai na ka jella Meghalaya ki bansa shimenta ha kan Kalumpong. Ini ketika sim kebaar maka Meghalaya ka host yang kita tournament. Kini tournament ada sebelum ten kami Shillong House dan sejarah tengah sepak perang kota. Hakabah Meghalaya kalau long join dengan sepak railways. Nama apa kami kejeng keluar baka ketua di stadium sepak ke match kami Shillong berikut di match commissioner berlawan baka lokal join dengan sepak Meghalaya baka railways house dan sejarah tengah sepak perang kota. Di kota Usman yang kejeng presiden yang juga MFA ke 8 perlongi ini ke junior nasional sebelum kami Shillong. Ini perlong itu apa teriku Macau Prai, teriku Februari ada aku. Kini ke junior national championship kadang atlet Taiwan, Taiwan 2. Taiwan kini ke bah kiong kata division ke bah Kamajau. Akhirnya ke Taiwan kita tangkap 23 teams. Kemudian 16 top teams are on the Taiwan. Di Taiwan 2 the rest of the other teams are in Taiwan 2. Masih akan percaya ini kalau bah ke Taiwan ketika Taiwan kepada teams kepada points ke Taiwan kihar ke Taiwan 2. Teams pergi berpun atlet teams berpun points ke Taiwan 2 they are promoted to Taiwan. Di kerana junior national sebentar nilai formnya ke organizing committee apapun ki members ki ex players ni dalam ki members ki non experience apa kalian ke football nilai form ini ke organizing committee ki nilai bun ki committee sudah nilai form ni di ngai ba dari interest orang yang ki members ki ba nilai form ini committee nak try ingin long tournament ke bah jom bagi orang kurang mata dia ke siap jumi. Sebelum itu apa ni FIBA sultan berarti di FIBA Meghalaya tim bukan ketika Taiwan. Kemudian ini Islam kita ada pertama aku dari Islam kemudian dia ingat lagi Meghalaya lagi junior sekali akai apa kan bisa juniors beli juniors ini youth level dia akai apa dia nak tahu ke Meghalaya dalam ketika Taiwan. Ini don South League group semua. Agak grup A, kedua Mizoram, Goa, Uttar Pradesh, Delhi. Grup B, kedua Punjab, Kerala, Jharkhand, Manipur. Agak grup C, kedua Odisha, Sai, Haryana, Meghalaya. Agak grup D, kedua West Bengal, Jammu Kashmir, Karnataka, Chhattisgarh. Kini kita 16 top team sebenarnya ke Taiwan. Juga hak beri kali. Hak opsiti bagi part ada MFA ini ada touch bagi team sebab ada teams kila benda all arrangements yang itu hotel bagi kuat bagi insan di ladaki kuat assistance kecilnya MFA kalau penyerap lagi dia lalu mentang lah yang pengkret kalian juga MFA ban besar lagi kita ketuk pergi jaga aku hapot nehu nak pada posai lah yang lebih banyak duduk di terlibat sekali ni clear di guest house pengilapan ahli nomor bagi mak penginap book di hotel MFA yang kita ibarat mengingat dia aku kebaca bakal proyek ke Olympic Football Federation. Mentang masuk nama fi masuk itu ni kalau bah MFA aku apa itu fi ketika association sama klub haman banyak nak mentang kerja bahasa berarti. Kerana itu fi ke sub junior team kepada sudah uang kalian apa kalian ni kalau champion kepada tim atlet pro ke hotel kepada kesak kepada tim kami have ke budget pada IPFF.
ki players ni kan compromise kisah hotel kebabian kepada poroh ki provisions ka breakfast ka lunch ka dinner te kan semua governor tu bisa ka IFF ndai na sutara ba oma na kalian tu MFA ni ko panira ka team na kabangi tu bisa na kalian association panira ki naman yung pa compromise na kumata jing bahag ng team te nakakala mo kawan la usok pa nakakala mo medalya sa champion so kung lagi factors propelong yung team ng champion they provide like moral support financial support everything to propelong yung team ng champion ke habare kata ki association seperti ki keluar yang kalau FA ban dai bisa na subuh kata ni ki oba kinsa ko hotel ko hamra de provision ko IFF ke atas sampurna ki keluar kinsa ni ko pilot apa hotel poldas ke keluar ki dia ki that is the problem kata ini kan cingkre jong kayu dalam sejuk MFA persamaan itu kesal junior team lu di pernah nilai buat ki scouting kalian nilai nilai fresh storm ni nilai yo practice bahai kesal junior team lu ngilong champion deh pada ini ke junior team kalau mentar lu ko magalong kerukom hiti nilai dia lain ini ki phases of selection pada kong selection ni ni ko ki affiliated districts yang ka MFA begitu kalian macam dia macam monster mau buat kalian kiwan pada selection 10 tinggal aja kat tu kan tengok dikena nak tu kat phase second phase pada ni lek sebab Garo Hills nama mengikut Garo Hills sini kita akan sengaja dia terus sekali pada ni kalian sudah MFA youth sang ni lek sebab Garo Hills bagi ni lek scouting dan Garo Hills ni ayo players semua nyala seselok the third phase pada ni lek yang selection sekarang bentar kini ki football clubs kita nasional kibadan kini ki residential academies sobat aku beri siapa ini ki clubs kita nasional kita residential academies nomor ba kalau kita ada senyap pengilak penginsenai ke tim di nak kini lagi selection seperti pengi ada player misal terus going ke final selection seperti nak kini final selection seperti sejak kita ke final 20 players kita represent mentai ke state di kalau mentah tinggi lah itu kayak bah nama scouting yang tadi nilai dia khasnya mah lain rasa orang mentah di final selection pada nilai dia mbah arbalah semua di final ini pada nilai menjemput lagi coaches kita dalam pokok youthsan walaupun orang yang dapat finalize kalau itu tim kena begini prepare hari ke tim nama pada nama poselong di ketim tim akhir ini di tangkata kalau ada sini kai di mula berbagai dan yang kejauh kan, tambah one thing tambah kuat kalau kita nak try KPS kita nak kaya bahi, jadi kita buat fight, nak bikin tim lah. Ini semua komentar, maka mereka junior tim kan orang buruk yang pasti, kamtam ni kalau punya buat jalan aja. Kani kalau ban pher nak ke stage, nama ke stage jungi at this point of time kita pergi peak season sama tourism, kita kamlang rambu, so ni factor in all these things ni I recommendations cakap AFF and then kas I ke budget jungi, cara kata recommendation.